Тогорочне 29-те число новиног Руське слово у рубрики Тижньовник і культура і просвіта дава звіти зо všetkých programov otриманих у раміках маніфестації жрідлової фольклорної творчості руснацох Костюрська жатва. Rubrika Našo mesta dava vistky zo skátskoch skupštinoch obštinoch Kula i Verbas, píše i o aktuálnych témoch u Ruskim keresture, jak i o funkcionálnym osnovným obrazovanju odrosnutých u Kulskej obštiny. Na bokoch ekonomii priznačene, že jaký brigi so zbostanom majú produkovateľe u Ďurďove, doku rubriky Duchovný život, napis o cerkovných vinčanjoch. Rubrika Mozaik píše o pririchtovaniu za volonterský kamp u keresture i o youtuberki Sanje Nikolić, a na bokoch rubriki Ľudze, rok i život nové predloženie feľtonu Jak neskapal rock'n'roll. U rubriki Sport dati informaciji zo znocnoho turníra u malým fotbalu u Ruskim keresture a píše i o sportských zbuvanjoch u Starim Verbaše. U tim čišlje jest dva dodatki, medzi prostor za kafu i vyključenja i dom i familija, dze i nove predloženje ženoblogiji.